Bishop Johnson Twinumujuni owayebembera omukorogu yayakirwa n'ekitinisa ky'amaani kandi omukorogu abakishayi ndekye primary school playground Rubirizi Town Council omuri Rubirizi District. Atyo yabataho emikono kandi abaana bana bataho edini ya Anglican. Obarinde kandi tugese ngo edini tiyerese twari mu iguru kureko kwikiriza Yesu mugisha gwawe butarabarwaho yotateitwe omwana n'umuriro kwera. Amina kabasimu. Bishop Johnson Twinumujuni atyo yahanangiriza bateebwaho kukora telebiragiro bya Ruhanga nangwa na government. Omukutaka kuratara harimo uburemezi. Mbona kusoresha mekora telebiragiro ibindi bihangana kire reka shuri ya Ruhanga. Mbona nimbashaba babano mutafuko bugamba ndandanda ngo mu bikwatire makushu era mu bikoratire wangagira stina shona nyoko nicyakumanyisa ngo bahurre obayikirisa. Atyo yagumizamo yabehanangiriza kuri abazire babo n'abazire kufaha abana babo. Omuzere wawe yabana kwabura ekirungi konka abazere bahurira batebekeye takwabura mwana w'ikintu ekiruke icyo ntabwo icyo ekiragiro ntabwo ni muhirirwe gahatuma warugaho kagira ati kurga hati tindiba ufite ubundi bw'umunsi kurga hati tindi shambana kurga hati tindi nogumo inamagara marungi. Omukyara wa Bishop Mama Joy Twinumujuni yajumirira abakyara abatakutambashija babo ekitinisa. Hati bihinduke ngo arona abakazi bakutera abashija ngo abashija bariyoko bashitami abakazi n'abakinya endwano Ruhanga tugirire mbabazi kandi ekinde kibeyireho aho gwo kushanga omuntu atarwana physically kugira ngo yakutera konka aho umuntu arakurwanisa ebigambo muka omushinja gambiro omukazi kigambo kimwite biro byone by'amagarage ninyenda gutsima abakazi batayi banje abakazi no bari kaza buri kimwe cyono mu makana nenda ati batera mu ngaro akubana hati wenda kwimusaba bano kajutina bishebaho bimuke abashija bariho ni bake nanyenda kushaba bibanye bitu mutiyambuke bibagamba muri ko kumani munakira abacyara bitu message y'impereza abana bateebwaho engaro no kugira ngo basimbe mizi omuri Kristo abo kwashima Ruhanga umwaka gwawi umurebereza akateekaho engaro abana 2025 mwene rizoba yatekaho abantu 422 ekiri koreka ngo Ruhanga ine cyari yo nakora constituency ya Rubirizi nangwa district yona ya Rubirizi. Bishop Johnson yayihanangiriza abakristayo kugarukira mukama okurwanisa emizembi nko bushumanguzi obushwekire government. Toboko no yibesete za government ka amukureba minister mu government omaye go kurinde ibintu y'abantu akarwana abana kushaka minister na sosomera otubati twabana kubakara moja. Ruguru minister naitwa honorable what omushuma abayina naku omaye go kubarwanaho okakambagambira bakuru Yesu nahindura ibintu bisya mukamasi nabindura kusya telling you. Ahabwa Sky TV agenshonga gashakwa Sharif Murungi.